ne mobro hunu ene na adom all is well. Eli sabatali. Ose Meja ada na wapa me. Eno na Kristo pa kire sen. O pese ko tena wia ara. On say broni kan asem ba kon for seeking. For seeking. Or for sick. For sick. Say odoba. Na wakoti bia bi no ayi wani. Ye hwe de bi wa ha. Se oba akɔwi ade ana wo fie awiu upajaba oba eye oba pani de na be so what the spiritual professor the all can say awiu na odoba na wafa ba wo de bobo odoba ana obebam no e de hinta e jo say mo hwehwe na memfa mo ye de hinta eye me ntaban na ase no papa yo ha say ye bebo wrem no ansa na no eja fa ye sha obade ne nsa ne enche dwumadi osoro oni ye ni da so anwumre de ka nyina na se ti wanim kire ami wadom nti amen osoro ne asase agi atumi de papa so bi busa ana ahwefo busa ye se hwan ne ajaba ye otumfo nyankopon ne ba ba kope wow owo kumase santemam bro no afran se kononum enuam hona ajaba osoro de na betena se oni ni djuma na djuma de wodi nyina na se nipa be sere wa brabo nipa awe wo no be ne sede e abrabo wow on se odum wodi ache wo bia ne kre na de odi adum ajaba the spiritual professor and say hwehwemu nipa sere mo papa adiwe ahinta ye Christopher ni nipa da sani bebrebe yeah enwosra ene adom so ene sen so ne ewo ene sen adom ne ye ade a na wani na ye de achew eno ye adom ena enwosra ne ye tumi a ema okasa biribisi wow mame mpede me musa se imfe seni na odom ankoma ura ne ngosrem ene na adom enche bia 23 years ni enche 23 years yeah in ministry 23 years in the ministry of God 23 years oni mi hwamoda wow oni mi hwamo so da na o sha se kwan ben so no bewuram eye fi adom ana se ebewura prekope ye ka ade bechi your free wow then ofre your free nyame yaruma dako ye be di san komo no full topic mate full topic me da se on say free baby ena ko wie baby say the owia ti eye baby ne ko wie baby no sa pepepe ne nipa da sani wo sha se fiti wo mofra se no da kusi eye umpenifie so sa papa eka nene nipa da sani e wo hwehwede bra baby kura di akodi nkomo se meko akodi nkomo meko bisa e de ne bisa yenko bisa e bisa e yare pa o se nipa da sani utena ase a wo hwehwe ohyebre mu ana se eni kwa se ohwehwe ohyebre mu na hwampo ene fata se ukɔ ne nkyɛn ene furugura dɔso ene nkremofo so adɔso na kristofo so adɔso na wani rekrutudo no eno na papa e wasi oso mekyerɛw na wo kɔ a wo ka se entumi besi tumi wo se entumi tete no oso kɔ a de obeka se entumi no oni rekrutudo no enti papa wa ha ye kɔ ne nkyɛn na ye wura eye abisemu ne ka bisa o ku ba bia omoni ayede ada ho papa ovi ene e Christopher ye wo hwehwede ene o man mu aye dine enye di aye di ama ni para se ma meka no kra nkyerɛw aye di papa tie me ade papa ko for 10 billion to say I am not a politician me nya manwosem cement about 10 cedi ne kre obi antimi antobi
tieni yo enso bi to bi o obi antimi antobi ene baby 100 cities afeni esidan number 1 plots about 500 cities obi antimi antobi and 800 million 1 billion now you are building the mountain eye niema miensa broni kan sembi was those who know their God they shall do the great things one of mu nyankropo ya de akese simple wow government politics o but dem be say me catch dom a wo hwe na wotie ye nyina no say ye wo niema mienu miensa emani pasere emani pasu niema mienu miensa emani pasere isa mani pa yeda esu number 1 anamotuo ebisa na meka no ya sasia no na ebisa ankasa papa de ade kasa be no ebisa ye ade a okoye hwehwemu o se Ghana ade a eye no yesi nye but the enye no and your policy tumi tieni yo ade a eye no yesi nye eno na me ni asofo bi di nkomo say asofo bebre amoa members yeah me say asofo 70% amoa members nyina so ben na o ma wo kasa abrabo ayebo no 70% is spiritual wow only 30% are the physical and nuntina fivefold ministry. You were prophet, you were pastor, you were apostle, you were teacher, and you were seer. The prophet. Onuna die winter. Epi. What you need me? Fear me and sunny. Na me kasa wo Sompa FM. Wow. Hey, opem so. Yeah, opem so. FM. Na awura ba kunya me number wo baabi me pon ya no frɛ me sɛ ona na bubu egu ho be 40 days ni omo ye biara nti o sɛ me amehwɛ omo wo alaba nkyɛn ho baabi nti me pon ya no me nyina kɔe ahomachi ofi me godu efie ho no because here the men of God asofo mpanifo no me do miensa they are praying tons and tons empire and then mo ase kopot me kwala me fold me arms na mtina hodi amu bopa be 3 minutes na me bisa osoro se eye den na papai ebubugu and also kasa them just a word because Daniel yebi yeah it's a mystery nti minya information na mbo me nsam yensa no bi ati nani ana bisa say na ne yire wai na so ba himani na am say no asumasi ana aye ukunu sei oton asase ma no oton amanipa foforo oba ha mprenan waso ma habiem se bo pese da na to na otoma 200 million munkotu eka vi asofo bi ehwe nyonko ni o de mpaibo anya adwuma wanu nya bleki mpaye cause osura den akasa saso 4000 sia udasie osoro nkasa papa ne se o kasa mu nyan no se nipa da se ni kura no o kwa ware okupe fie ana se bi asase da baabi na okotokora na etwa se okupe esia awose ohwehwem na okobisa yeah ne se enipa da se ne bia no oso tu anamo ebisa obi me card ya beti many people are crying and crofo su abrabom no baba yi amesero anya se baye ni ho baye ho bati ewi ase bibia wa chiwade next month you be sure chiwade is a part of life
abrabo na ye bon Christo som e ya abrabo Christo som ya abrabo e ya abrabo e ya dwuma yo e ya pam e ya kontu wow for it's a mystery papa yan hwade wa ha e wa bisem midi kofia subonten manya misika asase me kotoi minim se eye ahojo ase ne beboa me o metra biem edi na o se twa se me kopɛ wode siya bi ana konfuo bi ana malam bi se onfa nani emehwe ansa na matuaka Bible say ye na hunam de nanso esa yetuo no yentu ne hunam bosome enum nie se obosome dum okay ana my ba ko ba me nchen so be so be a radio station yeah always kapa no se me hwem na mka che se emwa no na mum onsi adan na se abrabo ye bokra enipa de se no so busa wakasa wabrabo mu ntasem enipa bebre wabrabo mu nyina ye niema mienu exchange and divert. Oh, I see. Ebisa yade a emahu onyankopon animonyam. Adwuma ukobia ose obisa. Location ose oyeden ubisa. Yeah. Maame ba ko ba menche last month. Opeso okoton emu e wo baabi. Enam catches on sa wa nwe bi mreme. Wow. Osabai because oye adwuma wa enye yie. Niemom onko na fo kakra. Papa, sa nyoma ni nyina so ne sen. O se eye sunsuma de. Sunsuma sam ye kan de onim sunsum. Lese mu gina asase no ana mu gina maame no ekra ansa na ne dweton de ni yie de apia na. Baabi okoye adwuma no ehonye. Wow. Yeah. Adum. Beautiful lady ba ko ba. Okuna bie the classic saloon. Amano. Eda nipa ba pa ya miensa. Adum. The classic one. Or the sooner by. What's papa maintain ma bi ase. Okuna just stop 3 billion. Cause papa ne don ne yiri. Odi na wo miensa kola nya wa America. Papa unsan kai no, ma memfa mra wa chi kakra. Uka say your 5 hood ministries in one ka say mu de na wo. Me yo de hunu ni. We odi hunu ni hu ade. E na mempe na memusa say asase e TSV. Kuro bia wo anyame na atumi bia e wo so. Anya kuro nko. Wo wie kuro na ye wo mantam. Wo de me ba pos. Ma me wie lady ni de no. Okay. Odi sum ene bai. Utie me. One of our sister radio station. What's your papa? The may be a mayo, you pemma. Okutan kwala maku 6. Never sweet juma. A day nipa bapan and a day nipa bapan a 4. Wow. Oh, but Obayano. Let me catch them, say, Mama. Nya time. Me baho. Mini breo. Ba mi nya da jida ko pe na me ko hwe no se edua na joa ho ni hwe toilet egu eye ba bi wa bi saloon no ekuro na omutima bo nipa ne ko hwe ana se ahohom ne ko hwe toilet o mo jana ebia yi wa beba on va ça c'est pas anya wa va ça c'est pas o bia no the location no. But glory be to God. Obi me kire na de keke. E ma ne tete a hatan 3 days a shin ho. And the salute neck and neck away. Echina. And neck away. Also, Brony can send me no sustain and maintain or maintain and sustain. Nina this ukabisa. Sorry. Ye mi asori o. Yijina. Asore yemie but yejina adwuma yemie yejina ne nyina aso ne sen sunsuma de to establish obi beka se kwan ben so eno be gina
eye adwuma anasore enye na adwuma me say enye na adwuma anu ti na odi hunufo odi hunufo adwuma ye mienu si ye gina de na ye yi ahwinta semadi odi hunufo adwuma wow papa obi so be ka say okọ odi hunufo wa kire no wagina eye asase no ana adwuma na ma no nemom no ono ankasa kasa ne bebi ofiri ni nchi na oba no ebia ofiri eye efia sabi ye disika ene koje eye nipa enti omu ankasa kasa no sika ni fie eba sa na sa nipa no obeden kofi yanhwe ne ma mienu biem ane so fiti ya no agina biribi ho awa se mi hu se o se me ka kire o se owura ne ba se be so obi radio the correct because the na adwuma no usa bahana ye will leader and supporter oh nipa da se ne bia nipa da se ne kutade mienu ye wo nipa da se a omo ye okandifo ene wo nipa da se ne bia omo ye aboafo ni nyina wo de bom eda ye wo nipa wow na ni nyina so wankọ abisa se hintase mu nabi timi ba manu abisa sa ye fra wo san ebi akoso ase wa pa ko ye adwuma we lese edipa da sani bia wo ti asase we su bia no otweja mpon de adwuma ene wo hyebere ka ho e wo netem e wo de bon o kan Job chapter 3 number 1 Job chapter 3 number 1 wow o sina Job bie na no odome na woda de nyame dia cham se nipa bese dikofi me de ne big work break and move and you break and lose a big work a juma kese oh okay ma juma gu me kai Monday and then week one of the medical doctor eba wasi papa ma ware me yire ya ntwempna de ni o ya ntwempna ya ware 16 solid years ya oba na nyensa mako 5 oni se bia na se adro bia wasami ye biara waye and so still things never goes well now some hear the costs nam say papa mama kan no kran kire wo fie ye nyo ba ho ade ebi ani o tie ni o asode oboafo no onu wonim onu ni fie ye nya wo ba ho ade o mama we 11 mema 5 ema 6 omunyina wo ono kwan wo bi otima ye ne yire ho ade eso ko nanim ono kwa se na ediba wow papa edie na ye ehintasem wo sa nwoma we mu pa se that is the rule in family obokom so we kristoni okay Genesis me bibia from the Bible next week we so for can Bible mate Genesis chapter number 29-26 Liban say ye hade ye nyensa if ye niema miensa na wo number 1 law mra instructions asutie nhye sorry and a command and a nhye yeah ye wo fie bi wo me say ene da be Monday Saturday of framing o si papa my top plot mako 5 ni nyina free mensa the man was the W so jeni ankasa okolibano pa de kakraba my top plot 5 ni nyina manso abaso free mensa na mchense wo fie ye nsidan what siem o si wonua miensa e wa manone obi ntimi top plot kana ni fie ye nsidan enu sa no a command a honhom agi ato say ye command enu ye law emre wo fie ho no ye nsidan wo sikura beton plot on your beton na so manso be baso because obu mraso until this year your team ye issue what church working towards it your own adwuma ye ho adwuma say di pa wo ya obaye wo ho ene eye wabrabo no ade ade na menya ho adwuma awade ni gu awurade anka sa madwuma gu awurade anka sa da bi o
We must hear the voice of God. That is the word of God. Number one. Mate papa, mo di fo ena se mo hunu ade. Mo anam de akwankyere gu eye kwan ema eye nipa da sani. Na mebusa se enipa da sani ya brabo ebo nyina gina eye kura yete so. Ene enipa chen. Ana adwuma ye. Obi obusa se mi firi mi fie akoye adwuma wo so wa me maazi. Ahom atwa maazi mu no. Money no mune di nkomo ana money twegya mpon ne di nkomo ansa na etimi ade ye ho from nsem eye nema mensa number 1 our maker your boy ye no number 2 area na akoye adwuma no spirit be na wo okay o kan Daniel tene konbo mpaye na Persia mampoma no so na bi sade ba no o free so bofo wonderful wow what you say o so Kofi, it will mystery be your life. And then you tell me be anti. Brano out so no. Sikeni ba kon me nu. Et me ye nyanka ma de bi se obi antem me. Me ma obi antem me. Na se nyina ebe ko ne nsem adidie. Aduma de obeye, but ono aye rituals bi. Se o ma obi e me san ho. But my church say life, 70% is spirituality. Spiritual. Only 30% are the physical. But a dear or two for Yakupon, they are doing a safwa. The king of life, and yes, because me they say the person. Wow. A dear minimum, we can't TV, we can't radio. Why dear you are a mammy ho? Sabi, will be a near fra and fanema. Wabadam and ma. Ifrim. Paso peso twa empon abrabo bu de. Obeka fanebra. Wow. O de to anu afa fanebra. Obi onum nsa fanebra. Onum wi fanebra. We ye gain peso jai. Fanebra. And them trans lesbian makumako 14. Ema no buy. Na se me ko Facebook na me chat na me da manfo ase o mo hwe me program ya na ye didi nkomo mo se akwa ba ku so wo ye obo ase kwan so bra me hwe wata de ne de shop ho fe pa se o to agonam se abra enye won a spirit papa na se obi o nya hu me pokura na o sha se kam me body hu oh say life enye one day metim ni waka sere afidi we more than 10 years for different message concerning about the life. Who free fear ban? O papa bless you. Amen. O mama bless you. But a dear back one maybe any party. Okay, First Samuel 22 verse number 5. Was seen a deep for God. A catcher David to say, free what na on free eye baby not no. Baby not here. Kofi, and near mammy and no many pursue our life, maybe as one day and a motto. Procrastination and disobedience. Ne many pa. Wow. David Yaswonia can solve the coon. Or your motto can solve the coon. What you could tell Bible beyond Kankai. First Samuel 22:5. Yes, I did be pretty patron be an also church one as free. The neighbor catcher on. O deep for the deep for catcher. Every man, every woman, every mankind need a prophet friend. Papa, if you ask him, Christopher, oh, I did say, and they do a munya pa was it training, and the across already a moi, who be a boss and pay. And it will any part of Senia Brabum, or Pio be ni, and now we any part of Seni. Bay for Inquire, and a year bosom and a genadie. Soon, my dear, we it will be a hard as any assist name. Inquire and it's Nasi on Casa. No, the boss matran and also. No, the bay is in any no hunadie, and send any part of Senia or Bassasi so. Sad now we any person in tin was it,
bɛne ye we difo ntini me pese ne o kasa intasem we to ebisem ye hu se nipa da sani eye kra no aye nipa da sani beba no be ye hu no because oni kuta ani no bosom aye police ni a wote eye bofo na so nti wodi nani no ba be hu eye bofo de ba no I mean nipa da sani juma obedie no de so no eni bi nipa no enti emma beye no enya access enti se beye na ebeni boni a otimi epe achiwade eka bosom no na obefa eye ensuo ana akonya no enti mi body pa me pese mi hu se nipa ba bisa sa nine we ebe de watimi akohunu bofo no na watimi ade ne ho afiriye asetena mu aboye mamisa wasembi achikotoda sa se ubu kotonsa na wale se na pre na otumi yede otumi kaw ontimi nka adentra if so wodi ma abubu na wodi na chiwade aka no simple that is your answer enti bayi no bia wa chiwade na ede na sade we eza tena ya abusu mu a edi enya ana me kire se uhu na chiwade ko bi de na chiwade ene me ko ade na chiwade pese ene me pemo a chiwade ya de a wodi ka biribi a se biribi ama biribi anu dwo. Wow. Simple. Enti nipa de se ni be hwe eye abisemu a eye chiwade de kana na se eye no eyi edi ne ma no. O se oban. Papa me ye biribi enye yi. In the correct. Awa sa me hwe di kudie ntia. Awa sa aye sunsuma ni o. Ye tu sese a ye di komo. Ba se e ba se bisa me twe o kra na bisa na se. Me meti wo no. Na meti wo na watwe me ye di komo sese a eto be obuso say me ko fias bonten ana me kwasi ye ko bia ade wa ye di ko sese on adwuma pa ka ye wo kra adwuma pa ka beti dew pa ye driving work me na me kacha se me am ko to me ka me twe ajiji musika me twe obi to kan so ye yi se wo twika pa ko vi wo betimi atwika asifie mako 5. Wow. Na me ka tro aso to kan so a wo don sabe sifo me say wo to ka wo sabe sifo this is your private car na se commercial car pa de obo a wo sabe sifo ye ka se sia na me twe wo kra bi sai papa obi wo obeka se da bi ba ko ba bi akobo ban enti wo ye di for we ohuni for anaso bi ohun ade e be de wetima twe nipa krabra ban bot ete na so e yesunsuma de eno sa no entempi no wo pesika bi na sre e odum mankoma no de adum me on se me se adum o de acha me se nipa be sre e wo evangelist adwuma e wo pastor adwuma e wo apostle adwuma na adifu yon kwa na wo 7. There are 7 kinds in prophets. I see. Me mention come. No. Ohwe. Me dia no. Mention come. Soldier need W on turn sa. Wonu say. Meaning. Ma command. Do before you complain. Me mention come. Me tenase. Ye di ma wurem. Papa ma wadi egu. Papa ma djuma ni gu. Papa said ye ma I was 7 here, the Kudianti. A rabbi could 25 years. When you had a kind, Mamma Makuma could 17. Nabana Quem, Ubiabanoko. And now no one, mamma didn't buy. No 7 here, the Kudiantia, Mamma and a bar Ubiantina. Nams mamma, Ubano in the forest in Subidaho, whose son swimming in Daria Quadan. Ubai and one boy in a money, Mamma Yamamre. So be so ba no ware a ko na ko to odwan fama kurowura nko yinsu no mamre man fantastic papa sanyo ma oyino obi beka se bosomsem o eye ni medie na ye ni enye bosomsem bi enya bosomsem papa say difo ese mbese moji abosomfo adwuma yo enya bosom ya adwuma o fa kaiser de ye de e ma no what you say Bible say ni medie me mani enti ya kasa bosoma wodi bibia si ho wodi boba no atwa moja guso na tumi bia betenam na ya bosom sister bi frame na vlango
So I go to hospital 2 weeks. Obey if you still the hunt ton. Go fi my mom pay am no. Because it's on pet chaku. Chaku. If you bidie on yam na on pet warm water. And fanfra na wono. Because spiritual is toxic. In free air ne mujenim. Papa, yen hwa de wa ase. Go fi me fa course. Ebe fa course kutu ega kra bi. Misra wa, me ne ma hwefo na o mo na oban na chi o. Go fi me fa course. Mate. E fa course ne ne de. Ye ka say do TV en fa course. Mate. Ene yen ku kra. Ene wo krada. Ene wo kradua. Ene wo hunam dua. Krada. Ewo di odi eni na dwuma. Ene krada. Obia woni di. Yen hwe eye dwoada. Edwoada kra. Ene ne krada. Die na omoyo epija omo. Ade eye paja omo nyina ye ba kope. Ne krada bia on se white. Fita. Ene ne krade. Number 2. Krada no. Engu kokko. Engu kokko. Abekwan. Abenkwan. Emani ndi. Ene chiwade no. Ne chiwade. Number 3. Mane ne iri nhia. Ana one ne kunu nhia. Enhia. Dani nyina. Da bi sada no. Sa. No mo djuma ben e wode djuma no mo ya omutumi tumpo wasetrem. Kofi. On se ye won kofi bi on mo kuta pen and paper. Key no. Opazi key no. So akweso ka o se fakọ na mo repi se ono central economy akwetwe obeka o loki engine no. Me kire djuma. Adwoa. Adwoa. Adwuma we ye wi ase odi nse begu nti eye twoba eja ho adwuma. Adwoa. Eni kwaso kuja ho da. Eni kwaso ye eja ho adwuma se onu aduane aton. O ti go fruit aton. Entia. Ye restaurant. No. I see. Hey. Obi a wona adwuma. On se hwehwe mu no enmani pesare. Ye ba wa remu so a e woni de ewu. Aware for no. Ejora for no. Omo so mo ware omo. Yeah. Me say de you on fe just me hu na oba no ase ogino me yere ya pa. Me ubo be ya na mesero. Die ni o. Ubo be ya mesero. Anya se be ye ni ho. Be yo ho. Be yo. Le mo tutu akwa bisa. Masa. Ewi ase ade mani pasere aya chiwade. Obi so be ka se pap wa shek eye enwure fitai wode da wode pie wode se wode twene se enzo unhwe this year mama ni pa mako 48 atu afifi omti ne se no matter how ohu okra data ade se fita no awasawo bia wote no efie be mu na me free lady ba ko ba me chen last year me ka chen se ma me wo ye nya wo ho ade this wo wansa ya yo ho ade me be die jaba the spiritual professor. The spiritual professor. The spiritual wow. Asasi we kofi. Uprobi ani team odi pa me number 1. Uprobi oya adoye me number 1. Yes, what the ma no was adome. Sa no tu vunya kopon ya we odi. So what o say anu edi mekuno. Enu an e de ishira. Me dey your problem. Madume gu. Sister ba ko ba odi ka 600 million. Wasi akwancha oga na waye ni nyina mfa na mse wura 12 years ni efum so ukoto ma bi mu wansi wo biem go and bail yourself. Listen, papa eba sa na enipa na akokekere no ana se spoken word what the yaw kan sam bi ato ne so ade e manipa bre ba ko e spoken word anu kasa wakoto ma me over 12 solid years untua wansi obiem ni enfifiri mo jai eno no so de yaw ubie Proverbs 17:13 wase de ode papa de ode bone she papa name no bone mpa ni fie da so for back enne obesui obi asori getting to 21 years on see any part 20 da church mpa ja na collapse obana say when your friend no Adwoa Salina me body because you trans ya ma wuram u ka wasem we you say because e yodom ukuta sadum na e dekeke ukuta sadum na awura de manya me mu ya proud
saa adwa selina no no de ne ba kumase oba kumase no na te se on ya obenya aha tadwa no boy yeah oba bere akosi uda eno ano akondem no waye dwuma pagya ne go up and down was what him last month papa yen kokwa bena for ana men ko oh nko ne me yi ba ko pa week bia me yi one me de kwabena jamfi okumani abrabom omo ya abrafo pa ya kwabena abrafo omo timo den wa abrabom pa ya kwabena fo because omo bofo no one abrabofo Samuel yeah ni uniform ye kokko they say and then person me call for me ko me fa ko ni nyina ka bisa no because the person na bisa no wahu ni bofo wahu atade konkro be hye wahu be be gina atade no de ayo o sa atade no na number 1 umu ya de a account tetrema bi solitia ono o sa atade na on ka no kra no ba metufo ensisi obi enada obi enye obi 419 ema wani mrade enti obi kunu enti obi yere ye ma bebre akwanje anya adwuma no o yazan emo emfa de ma gobi ene da ben ene juada menya campaign ma obi o okwa ja prayer campaign na Monday all night ayema the correct ukwiada bi kobo she the correct Friday bi ko second chance the correct ebi come up the correct but still people are struggling just as yourself why be sound say aday David can send me our first Samuel 17:29 was say na maye day eno ne kro na ka papa ka be ba o say asunya asem bi se adifo no say ministries de gu awodo na dom we begu onase me udi ne say obetufo na wo na so mu yesia no a o se nko o mo ba bisa no na nka nipa da se ni hoto mo no bisa tenio ye wo betimi se maka to se difo ngu bisa obetimi asɛ nkom aduane odi ne nura atade a wo sɛ ye wetuma kani nyina kyerɛ but saa abisa no oni saa dom no ye odi otimi hunu a oka ene odi o kyere de akade ka ho ya se obi nkom bodante ye ma bisa ne sɛ ada na ya sɛ me nkom sɛ me kwa bukyire up to date why kofi me sua de a mis ni ma mi na mhwe wo why and a bat on sa we ni mi material and bat ade they say o se nka okọ na emom bibi nti ade e biribia ne papa de nti eye de na biribi ne ba ye e se biribi no e na de ne locking ade na me kire se eye de ne ba ye number 1 abante ba ko fitamale ba from tamale o se papa me ye adwuma kama ye tia me ka na bibia bebum o da beje wa ye adwuma getting to 7 years still nyaman tene na so kai se na no se wana tie no okodwa no iska gu okodwa riaba oba na iska ni bia yira obisa obi asje na fae no bie na no dom se your fam sikai obetue ka kosi na wie ti so ko pass wan che ko ne so wani mu on the fast iska just 4 cities this papa aya no we na tumi wo ma na se ahon bi na etwam ne fae o se ano ne kan na tumi na so eno nti na Paul say enye ye ne honam eni moja na enya ye ne wie matumfo ntumidie empaninie ko bi life no do we position yourself where in the Lord tenamudie wo buratim ene awuraba ba ko bai wanya medical doctor worry eba ma na so kai se na wa university na papa bi twempana ni ri bechi o ehwie nsu gu hu na one ko ye no ka kire o se me a oba mi kunu no san mi kun yi wonya ba nse wa chi da
Ayoho. Spoken word. Powerful. Abusua. Me did the jabba. Ejaba, the spiritual professor na Oten in Kano, or say, Share, if we are say to we, Ubusa for on Yeraquine. So, Ubisa, Nenchre say, Mquasie, I dear win Bisa, Nienchero, Nenchre say, Wabon, and I unim the away, O Bisa, our yasset name. What she, no one saka, said we, and ne a ye any sue and an I didn't make us Ubi. Ahwehwa di awrewo ekosa na mu bisa kakra ko ne nim ekas oh eni ne nemu dwo no na odi esu ebeye sede onwedofo adenti na mo eye awrewo ahye wakomam na ompem bisa na waka wono atum twero ne di adase se hwe se odi awrewo kra hye wakomam mu mpokra na ekum kra ese ukum papa ba o se mema wo re wate mema de wo dwendwen wo ya asetene mu no enkum kra no ense o kra no entetu ma onfa nkwa wu ne mum no brane chene bebusa de hinta wo asetene mu no de hinta osumsumsem no se frɛ no 0547 149 640 0547 149 640 media ni ku Facebook nti wi ase na ko dwumadi na guso a ye bobɔ ne kakran no wi ase ye bede o wi ase papa hwe ano a edi nkyene no eno edi meko no de bia meka me se wano asem no ewiase edi asem ne boy o ose edi asem ene kyekere ye ewiase ento ne de bia no do asem ekyekere ewe ye ewiase on se nankasa kasa ubi wano se etesen okohem meto wei eye wano asem ne wano asem we wan hwe o ka kyere ni pa de sania ne wan fa ne kura nka ebe ye wu how amane ne mom no wano asem utimi de kan di boy ni pa de sania eno asa be ye nhira tidi bia meka se bonsam ono wa nyame no ono wa papa wa ha ye be ko yanim ni yatoa so ne mom wo how amane bi nso a ofre 0244840108 so a ye be jo so papa ye hwa de wa ha sei memfa course obi wo tibia bi mo how bi mu a ofre me a menen ne be kasa anase so bi eto ne a ompreacher kofi me de ye problem Matiase the word problem ade a minimi yo wa de ayira e ma me obi a wobodam obodam and obi oni ni efra omane fa bi a sabe wo kompo e ma ho problem aka biara wo pesika odada bramien tenase nyakopon ya adma ma 3 days papa me enko abochirefo no so ene wotimi ayen kakran apunu bia bi ogoduru abochire okoduru won so a onyane nkrata ene mini pa 21 na akasa o abochire ho no Germany, France, Canada, Australia, Japan amanfo susa omo ha no say die pa na hinta wo ho a ene omutimi nyom nkrata obi tu kwana onhwe fia ofri abrabo ne yakwanya but akwanya ne ba ne tese wo wie o efia ofri mu no ye wo nyima mienu the rules in family ofie mra na wo mranya miensa okay Job 24 verse 2 wose na ebinum de wo twesie ya tosie wo ofie maame ba ko wo London oba Ghana 4 years to be tofi okodo London 1 year ni odafa ko yare sa oh okotwa 10 years is good na sa no ba na atu 10 years o Ghana da oba no be tofi e ma ne ma no nuanum kotene kama kwaye bone debi okodu ye 1 year o ya chese o frame London na se ma me ufie ye nsifie ufie ye ntofie wa be tofie ani ya toya de ma obi me kire ne ma me ade e ma ne ma me koy me ma ne frɛ ne ma me ma ne bai me kire na de kitua bi me ma ne pe just garlic na me de ma na buchiro wow wo ye adwuma just ablabo na ye bon garlic
What are you talking about? Garlic. Ade we are saying pie. Ade etwie di ko emu no. Ade a me spiritual professor. Me di ye nyuma pie 3. Number 1 garlic. Number 2 ankatware. Baba menka di aka no. Mesrew. Number 3 jena. Hey, papa, opra me. Why ene obi ko twidie de orokosra o. Se minim se orokosra. Dabi. E wade a ye de. Enura church. Ye nsu ankatware. E ya kwankyere. Ankatware. O se ankatware. Obi ade a me ejaba. Problem e so kese pa ndi ankatware na yo. Yarwa Bernard de sa. Ade se ayo kwan. Debi se gatwade de ngam nim se ke de twitwe matom ni ade ade. Se ke de pamo ade kan. De se anfa ma chi kwan twia. O number no. Number na eguso. E de kre. Yeah. Go fi me de ye problem. Fa jaba number no. Ebi a baby a wonye kwan wa. Go fi. E wonye ma mienu wo consider. Obi wa Navlango. Obi wa Boliga. Obi wa Kwando. Obi wa Western North. E kwan wa. Ajaba momo na ba fa bi to so. Me pon wa frɛ me na me nkyerɛ wa de. O to wa ye nto. Wa bi atwa ba egu. Go fi last year semisi. Baba wo bi ba. O so pa nyema nkoyi. Oba ma nhwem ma nwuram. Na me kyerɛ na de keke sɛ koya de wi. Edi 10 days. Ono papa me so boa me. Papa boa me mi wu. I'm so why? What's up and buy and because the man queen. Now check me koya de bi. San no dress so boy so. Or 6 day nipa maku 30 40 timbe pim no. Na me say on fa John so keke we off. Akate. Say network. Eno o sase hiam wo no. O pese ka sa no sa fa me man na say. Ya bi say o bre. Me man pim no. Ilala. Adwuma wo no da to no so no. What obi a wo na adwuma. Na adwuma wo se papa de asifie baako. Papa no ka se bi se Persia to me so eye mpaibom. E dan asuma ye nsu bofo. Emre be na yisu endua to me, abotan to me, asase to me, eja to me ni nsu ni mframa. E de ye abisa e de kanche e pamo a wo ho. Me mfa sa ne mani misanya. Debbie, I am working with the Holy Spirit. Did you? You will be added the oil. Okay. To me a while temuno and your papa. You will demons. Yeah. At Tinsio, at Timipo, at Tiabutem. So we have demonology. I am working with the Holy Spirit. I see. Onona Daniel. Nebuchadnezzar so die. Na ni wi fie. Na o se mra se obi antumi ankyera se a. Bi hwe om nyinati. Na odi for Daniel ko ni ko todwanim. O se osoro. Kasa. We hear bin tasamati. He review and redeem. Aya bin tasam. Wow. Position yourself well in the Lord. Eni nyame nanti ye. Number 1. Okay, Genesis chapter 17, number 1. Bible said, "Nebra Abraham, odi finsia di okronkron." Already you know what children. No can say, "Mini onyame twe duampo." Nantimanim na dey. Na ye pe. Enko jisuman e mese wa so de ase. Oda ase be kadem. Oh yeah. Papa difo bi enenam aya konfo bo jije sumi o. Ukase mu so osi ye nyina ye gina de enye suma na di gina de na de na di gina eye nye marketing kete be 7. Wow. Yeah. Edifo no wadaroba o papa na ba no spiritual professor covid mikuta so for be 5,000 asofo no saba ona ase there be enye fede Bishop Akuba last week from of a place Akra. Wow. What's papa maintain ye maybe ase 52 years in the Bema. And no one gonna in our nom. Bishop no. Why you woman be when you're in jail? Coffee, be bitch, me so me go, meja. I'm a cotton chain. See. Coffee, what the walk? And
the man tasha taka papa, my spiritual father papa, and he anybody said also unya spiritual father. Ne sembe baby no ubisa. Kofi mi wajame wana. Also ubisa. Mi wajame wana. Yeah. Mintimi misa mama me ho. This me come meja ho. Meja ni esofo a odifo akọ pension. Mi wadifo akọ pension. Me ko wona ase. Me de ese me kwa me yato ho bem. Also dimau. What do you say? I see. Oba na catch up prophet bishop no say. We fie me ma ne frɛ ne yiri nua no mako 4. Ema 2. Ema 2 no obia ekunu be ma nya dwuma. Oh, unya 50 years wo fie wa o say oba ma ko off. Susum se be na ta kire. Ye fie wo ginaye. You be a millionaire. Ya the exchange. Eko pay ska. Mo piafo. If you only be a year, but 50 years, we your bar who group them off. Coffee, I got 8 minutes. What do you mean? 3 minutes. Papa, nyabotre. Me mfa course. Na mi ankasa no. Time na aka no. Ye de koye konkro bia. Dia woyo. Di nipa da seni ebusa. Efri ho ne se. Dwumade ben na odoma nkoma no ode adomo. Mejamre ne ma. Mejamre ne ma. Medical ade a minimi yo wade ayira ema ho wabodam ema ho wani efra ema ho yaka bia famra obi obusa se ehfa na obutuo mi wo kumase kunonum enuam wusi nuam ho a tieni wo western north sewi fakasi wo so full line okay fa kunonum ka wusi mate mesi wo kununum enuyam okay wusi nuyam ho a wo se mfutukwan bi da ho is that right sister baako friend akuya nyanta akuya ma good evening oye bankuni abete junction akuya nyanta papa ya advertise o echina mi bedi banku ho me ba no oye banku ene abete mutu echina chi mese bedi banku okape medi ekwenyanta o kronom enwemu na boku de jaso so pe advertise ya ma ekwenyanta e bedi banku ya di ko tare da na egu kwan so utu ani e do sa nwa bi gu ho me signboard kese ya twere so unique glory worship center tieniye come and see fa signboard ni se gata kese bi do me ye gata no ni cover te gu ana so dru eye somebody say ekwenyanta ope si ekwenyanta ope on sa right carpet no fa animu we say black gate be 6 o'clock matnas how much and past 6 donko na mapon me why spiritual hospital and your clinic emi sam se me mo me ho say cancel men charge cancel men jisika u problem na de ba ye no ade o say ye ma wo no bia ho kana bebo indicate we ye bema ko off e da no be page bucket papa obinya 2 days yo once I come me Fox FM na me eye emrante hene efide na papa ye program awie me ho na emrante say ko bi badodo nti osara me a me peke ma no na ye me peke ya hello bra me pacho no me ringa sama me na me say ma me pacho me srewa me pacho ma wase enya opa comment ase na me say me srewa ade asa me srewa zap akwa ne be ba emre govi mi probi osi diabetes mi say no duafo ahaba kasamti aye mi anye mi fie japade me mame na wati habendru o e bepre bia fa nyadwuma papa edinti mu na mu hunu ade no nyame amamadom no mu hunu wie na wasa chama aban ye ba mo nchen a ma hunu wie no bibusa se aban wo nipadua mu ana bi wo mpaibo no mu mfanye bibia bia mu ene se mfanye bibia bia mu every door has its key with herbs every door has its key what say so be from tamale because so onye dey bidie mama ba gogo na no operation e bia me chade gogo na no operation mama na mchai
me mani koto jeni jeni o etwa mu mienu twitwi nani sei ese jeni ma bi mu nti emu de asante jeni no ana ni je de no wow ya je 10 days eye ni ya de duro number 1 obi a se tensi wani se sekan ka wani na wani ye wo ya wani so wo prince a be just onion jeni twa mu mienu anopa kata wani we fa twitwi sei we are twitwi wachi we are sanfa we ye na anopa ne anwule for 10 days jeni me kadwuma jeni dia be ba wani papa sa kire ochi kwan bim na adofo bre mi wo kumase kononom enuam otena no pa me ye counseling ukwiada counseling yawada mpaibo memeda counseling is to present your case before God kwasiada a glory service kofi eda memma office a Friday emerebe na isu aban obi oyare obi an ho akere no obi a woya biye yi sister ba ko ba odadro so akomayade e mani je adro no me kire na aban wono anum keke eya aban ene yarwan nan ene hane parasani hepatitis B and hepatitis prostate ha mema pa ami kire no adro papa da bi boss papa misro papa bugu todwe yi what the chom kakumba brandy anopa bi a disposable cup number ako enumere number ako anopa number ako wachiwa de yankate oh mom prostate ya mu papa de ache o ka we de ka me ton amamu papa se da bi o se oye umobroja umobroja ai Momo number ni 0548 0548 86 47 01 ye momo number o wachiri febi to so papa me support program no papa me ton aye ntom nchira wade papa repeat obiem number ni 0548 86 47 01 and 0547 149 640 papa say when you was I know papa say momo number no is 0548 0548 864 47 01 Edini Alex Kwabena Jemfi Alex Kwabena Jemfi Monday biara jetueto anya no masase obi yes papa adom na wo no so wo achichichiri krumpo na se wontimi ma oba for dia support to the program enu ano no owura bi frame ye undi o si papa ko te dwuma no ase dwuma ma we fitani last week o support to be 200 cedi wow me si yade we enu ano ade chen ye o si ko adwuma mi 1000 o ti free mo 800 wadidi me die ye program o kwa ne wa papa me o great akra o lo fe nkwan na 200 ntimi ma o ba so no ba be support to adwuma no eno krai fa sa lo fe ne send me na frɛ me papa me yiri jame oba bi antie oba ukrut oye masem ja life man no brana me kire wade papa for number ni tu dwa bi mumu no number ni 0548 0548 86 47 01 0547 14 96 40 mo na mo nyame whatsapp no 0201 42 43 11 enu ya me whatsapp me dey your program ukunu jao uyiri jao ube mewu uye adwuma nyeye oba nom nsa wonum wi o de to anu afa bra na me improve ntira say nyame oyodo papa me ma 1 minute afutu ben eno de ma onipa dasani bia ompa bisa atia me de ma nipa dasani bia an se jamoto okay eni asodin all right na eni awurade nante ensisi obi enyina obi de so mpɛw de ko me condemn nipa me bi da sofo a onim nyansa no obe condemn ni nua sofo akonfo onye sa debi akota akonfo akokoto da debi minti bi da sofo nkwa yemfanzi ya medas the spiritual professor now ten kandodo from the ejaba the number 0547 149 640 and 0548 864 01 0548 864 701 or say bobo money uwa chichiri
osra mema wate ba fode ne de hinta wasetem no obekere de akade aka ho na yedi bepi na enu da for meka kire so wade bia uye bia no hyemu de ni papa ye oni boni mu yero ho na enipa da zani ehwew empanifo ehwew papa wakasa wose bisa na bisa enyira kwan media ni ko Facebook nti obetime from eskuto yi pebre ene mentena from Monday to Friday then nyina from 7 to 8 p.m. ene tena se ye di ewiase na okọ dwumade bro obenya no YouTube na de odi dwumade yi so bro wa na say obo machidom ye famous one eye Key West ena edi dwumade wi ehye bro medase bye bye ana de hye kronkron me chia obibia me den de Kwame Desmond Abrifa na me base contemporary independent presidential candidate coming election 2024 no mesro se Ghana for en mabunu ne adehye nyina entemachi na oman Ghana no yentumi enje emfa ensi honom ye japade nyina na efri ensa ye mabunu nyina so edwane ekọ man foforo so na eto mrebi se wose obisu sore na ono so timegi oman si ho enkroma beye bi oje oman di si ho saa na adrume ne oso se wose obisu sore na ono so timegi oman si ho enkroma beye bi oje oman di si ho saa na adrume ne oso se wose yeje oman Ghana no edisi ho ene yensuo nyina asei ene suku ayekọ bebre no awie enyuma ni ho wan na sore na mabru no daache we na maba se yen sore waka ene aduane ho ayeden wan na ekodo wan na ekoye adwuma ede ama ne yonko obi bia de nani a kire office de a ene yokom bi de animu a eba na menomienu entimi nyina no oman Ghana no ye menomienu dia eni kwanse jama enkrofuko bi ese oman no tete epansam no na enkyirima emebo esobro nanso no nanka woneme beye adwene nanka masori wakai wo so be sori edimachi se yenkopre na yempe ye dache a enka oman no ebetimi ayeye dia eni ajebo we ye usufre se hwan na be sori ama oman no ye japade ene niema ese no obetimi agide asi hode a eno na nyankopon ati usufre nti maba mesro se ye nyina enkamum number no bu screen no so eye mene wo na betimi age oman Ghana no asi honom prayo wuyi ba ko a ebu kabomu a emu enti eye menumienu kamomu ene bema oman no atimi adrum pempeso meda wase se bibi kire wa adwen so a obetimi afreme na ye nyina adwendwene ho na ye hu ba bia betimi di oman Ghana no asi ama nkinima enso abehu se pa ekrofuko bi sore na emom omutimi je oman no meda wase makra ana de hye kronkron me chia obibia me den de Kwame Desmond Abrifa na me base contemporary independent presidential candidate coming election 2024 no mesro se Ghana for en mabunu ne adehye nyina entemachi na oman Ghana no yentumi enje emfa ensi honom ye japade nyina na efri ensa ye mabunu nyina so edwane ekọ man foforo so na eto mrebi se wose obisu sore na ono so timegi oman si ho enkroma beye bi oje oman di si ho saa na adrume ne oso se wose yeje oman Ghana no edisi ho ene yensuo nyina asei ene suku ayekọ bebre no awie enyuma ni ho wan na sore na mabru no daache we na maba se yen sore waka ene aduane ho ayeden wan na ekodo wan na ekoye adwuma ede ama ne yonko obi bia de nani a kire office de a ene yokom bi de animu a eba na menomienu entimi nyina no oman Ghana no ye menomienu dia eni kwanse jama enkrofuko bi ese oman no tete epansam no na menomienu entimi nyina no oman Ghana no ye menomienu dia eni kwanse jama